helo, heddi ni chwarae Super Mario Bros yn y NES ac ni gwneud review amdano fe. So, mae o'n Tonio mi yn chwaraewyr cyntaf a fi yn y wwyr yn ail chwaraewyr. So, so fi just yn aros am Antonio i marw neu complete our level. Yeah, you gorffen y level. Yeah. So, just complete our level, really. Yeah, fi chwarae hwn o flaen yn o DS. Ac fel fi complete o fe. Fe'n fel one dydd. So, yeah. Ddim yn fi yn? Yeah. No. Dwy dydd. Ddim yn fi yn? Ti'n dechrau eto? Achos fi ddim wedi marw e. No, ie. Oh wait, five. Goffi. Meddwl. Fi'n meddwl mae game hyn yn dda os ti hoffi fel platforming a speedo, like speedrunner. A mae like retro a... Mae just like, mewn opinion fi'n meddwl mae game yn fel just really precise mewn platforming. So, dwi'n mynd i gwneud yn tan y ddwy ni yn marw. Like our game. Yeah. Well, so ni Dal ddim wedi marw. No. Dark Arts Life. Gal mushroom. Just speed. Redick. Oh, we already missed a mushroom. Oh well. I'm the man of the world. I know. Ti'n boito pan ti'n... Yeah. Go for an apple week. So, ni at y cyffili minus yn Caerphilly. Wel, mae mewn y enw. So, neu drw, dal heb marw eto. Fi'n dda. No. Imagine I'll just clear the whole game. Yeah. Delta. You should go. You just swap your controller. No. It's marw. Oh my god. Like ddim. Dim ffordd fi ddim yn marw. Yn y DS version, mae'n fel map. Yeah. A ti angen fel complete well, mae worlds. Ac yn y world 4, mae'n... Oh, fi'n marw. Mae'n big. Mae'n fel sand desert and island. Yeah, wedyn water. No. So now... Mewn. Dwi'n gwybod o'r original. Os ti'n gwasgu... yes. Ti'n gallu sprinto. Yeah. Sick. Oh, beat. Mae wych os ti'n gael gael fel fanna when gwasgu. Great. Like os ti'n gael... Oh, don't know, just correct. Whee! Ah, ti wedi miss a wall thing. Oh, well. Huh. Come on, mushroom. Whoa, did he clip a tree flower? Yeah, if you reach for your shower, if you sprint you. Yeah, my pub and that's my food. What? Oh, really? Fake love. Lol. I guess. LOL! Decorate, I thought just marriage rate and like decorate. Big jumps, yes. Big jumps. Midget! Mae'n fi! Oh no, dwi'n beth gweld. Get ti yn? Oh.
Dweud y fan hyn. O, fi ddim even... No. O, fi ddim yn gwybod. Dim yn ffilm yma. Yna, wow! Wii. Ie, fi ddim yn gwybod sef fi wedi gwneud hwnna. O, hwnna lwcus. Lol. O, Miaw. o, Pwy di hwnna? Prawn y pan. No, ar y llaw. Beetle. Squishy man. Ysgael O, fe mae'n squishy mynd man. o'n anodd na, oce. Ysgael fe squishy man. Okay. Na, mae'n mynd i lladd di. Mae rhoi... Rydw i'n meddwl bod plant yn mynd. No, os ti'n aros ar y pipe, mae dim... O. Mae like, acos mae dim eisiau marw ci na. Neu rhywbeth. Mae just dim hoffi yn rhywbeth. Touchy. Ydy e? Beth o'n nhw'n am? Prawn y plan. Ie, mae'n touchy. Yeah, I guess. No. Whoa! Oh yes, and mushrooms. Oh, mae kind Just of... too much room on the hana. Oh, mae fel... There's not that much room. platforming, damn it. There's not Fi that much Mario. room. Tro ti now. Ah, Mario. haha, Mario's dead. Ha, my Karen's dead. Let me dead. Fi on the world E. Ti'n yn y world in gyda ni'n live. Wee. I think you. Yeah. Ti wedi Mario now. Get up there. Yeah, ti wedi Mario, seriously. Let me dead. Ti'n cael un life a ti a world in. Or fi'n cael like, un life o'r fyna world pen. Dash 3. Yeah. Ooh, nice. Oh well. We don't care. I'm high schools. Yeah, ti just yn, like, dechrau, really. Let me dead. No, like... We ti get ddim my yn- Mario. Ti ddim really dda. Da. Diolch. Just read it angen gweud bobl. O, mewn y world hyn, Okay. fi gallu dweud, mae fel like warp zone, ble ti gallu skip o like few worlds. Mae like mushroom fel un o blocks nhw. Yes, I really need you out. Ti'n ddim gallu like literally neud o. Ti'n angen... Oh. No, before. Ie, fyna. Ond ti ddim gallu mynd nôl nhw, so ti'n angen just mynd line. Ac os ti'n mynd nôl, mae dim ganol ti. Os ti'n mynd o'r bloc hynna, Oh no. ti'n angen fod yn fawr i gwneud e, a wen tri yn... Fi yn mawr. No! Oh, dim ond. Oh, God. Ti'n small. Dead. Oh! Oh, I'm sad. Dwi wedi marw. Mae'n abusive i pobl sy'n gwisgo green. Like, dim gwisgo green. Ie mi Dim yn. gwisgo gwyn. Gwrdd a gwyn. No. Mae'n abusive i pobl sy'n gwyn. A gwyn. Gwyn a gwyn. Mr. Oh, gwyn a gwyn. A Donkey Kong, King Kong. It's on the bone. Yeah. Don't you should definitely have to. Right. Diolch am gwylio. Subscribe Y channel. Like o fe. Gwneud mwy content am y channel mewn y future.